Kljaci početak. Nije ovo Trivac, ovo su kljaci. Kljake? Jel ti kljaci? Ovo je gostionica Livo, više šira, Mara Vicku ne da mira. Gore je Trivački vraj, Sveti Vasko. Gdje stoji Memar? Sada prolazimo kroz blizu bivše Trivačke zadruge, a ovdje je i plakat koji godinama stoji, Ante general Gotovina. Eto, oni su znali da će Gotovina živi, a Gotovina Ante. Ovo je pješak koji nadzire put i ide putem ljudi. To je pješak. Ovo je pošta na Kljakačkom terenu Trivac. Ha, nešto ne. Ovo je zemlja Kljaka, lijevo i desno. Od Jaruge pa do Drvara. Jeste čuli? To je zemlja Kljaka. Ovo je naselje Dabro. Ne Trivac. Dabro iz Kljaka. Zemlja seljaka iz Kljaka. Stižemo na Vrč. Vrč. A nije Bokal. Vrč, desno je Trivac. Pravo idemo i dalje kroz Kljake, ali ovdje tabla kaže da mi tek sad ulazimo u županiju Šibensko-kninsku, a mi smo već ima 3 km u toj županiji. To nepismeni naši političari. Nepismena županija. Ovo je Borovina naša. Sve u svemu sveta je pokrpljena. Ovdje sam ja s desne strane na ovom Orstu kod kuće Pajinovića kad sam išao u školu pješke. Vidio vruć grub pa sam ga namiristao i radosno nekada i otkinuo. Eto ti ga, na, priznaje svoje grijehe. 10 očenaša za pokor. I dalje idemo na Gredu Sopolčov, a ispod dole je Sokolac, Jaruga koja ima mlin, vodeni mlin i vodopad i jezero gdje je bilo kupalište za kljačanje. A sad već dolazimo na Ježine. Izbor žive vode Ježine, lijevo su Pećine, a mi idemo pravo prema Pilipcu. Nismo skrenuli lijevo. Viš, to ti je desničar, samo desno, ne skreći lijevo. Ovo je sada izvor vode, gori je Kučore, a doli je Vrba. Doli. Desno. Desne su strane već Čavoglavi, tamo je pršutljena Blaževića. Miriše pršut. Mogli smo svratiti, možda dobri čovjek da koju fetu. I već ulazimo i nazire se početak Petrovoga polja. To je Sveto Trniše. Zašto se zove Petrovo? To nešto Sveti Petar ili neki ili neki gazda Petar. Evo, to su moja jablanja, moj pokojni vinograd je iza njih. Jadan vinograd.
kad kupe stranci zemlju Hrvatsku, onda će oni to sve vinograd. Nazire se na brežuljku ispred nas Sveti Ilija, crkva i groblje. Evo vas, dolazimo do Koprtle, tradicionalne gostionice, sada zvane Jezero, i doma koji je u rušenom stanju. Centar Župe Kraljice. Idemo sada prema ambulante, s desne strane, ispred nas. Ima li ambulanta ultrazvuk? Ima li ambulanta doktora? Pitanje je. S druge strane Šenedija, stari rimsko-naseljeni grad, najveći poslije Savone. Ne vidi nijenoga Rimljana da nam A lijevo je, skrećemo prema Svetom Iliji, a ispred nas jeste Đone. A, Đone! Bog Đone je ekipa. Ovo je Frankina rukotvorina na retrovizoru. Ovo je Frankina rukotvorina na retrovizoru. Da. A, idemo u Svetoga Ilije. Nigdje lipše ni milije nego ukljacima do Svetoga Ilije. Imamo se tako od Pantivika evo sa live strane Svilaja preko Petrova polja i Zločikule, s desne strane već ovo Sojdanić i preko njih je Moseć i ispred nas je, vidi se u pozadini Moseć, Gradina jedna, Gradina druga. A evo upravo prolazimo pored Vratarske kuće, dolazimo pored groblja Bog, fratre! Crkve Svetog Ilije. Bog, Sveti Ilija, kako si, šta ima da?